Omurusitamo rw'ishengyero nyumwabazyo abany'eishengyero nibenda ba minisita ow'ebyobushubuzi n'ow'eby'empiha okoreka oku gavumenti etebekanise okureba ngu obwesharingo muri Kenya tubwateganisa ebbeeyi y'ebintu n'amajuta mu Uganda. Twayinguza ngu minisita weitu ukiri kukwataho agenda lete akoragana n'aba ministers be abandi abukiri kukwataho na n'abakinya batuletera report ekikire nkyakare mu parliament kureba ngu twataho buryo kandi twagaruka nko wabushiso kureba ngo amajuta n'ibintu bindi byateye. Abanyankore mbagira ngo kwerinda nikukira kwerinda tubutini abo kuba Kenya ebyamaguzi byone byite bya Uganda nebiruga Kenya nebireterwa Kenya mwene Kenya yabigizire bizibu nje banyisangu ni tokunu tuba tuyine bizibu twabatetebekanise so in parliament nje twandera minister atureberemu yo itwenkihanga nka Uganda turi prepared ta Shadow Minister w'ebyobushubuzi nawe yashabwa kureta ekihandiko ekirukoreka omuringo ku Uganda eshemerire kukwatamu enshongezi obwo bwesharingo burikugumizamu muri Kenya. Ntushaba government, Minister wa Finance, Minister wa Trade kutuworeka enteekateekereho omukureba ngu okwesharingo kwakugumizamu muri Kenya ebyo tibyateganisa ebyentambura tibyateganisa ebyobushubuzi tibyateganisa ebbeeyi y'ebintu kandi kubyakubiteganisa tweteekateekereho sita kuranga abantu bitu mu Uganda tabateganisibwa. I want to request that we make a statement to this house tomorrow about what is happening on our borders. A statement and action. And action. And then I will also need from Shadow. Yes, and what steps we are taking yes. to help. Omushuganisa w'empanura z'ishengyero Anita Among yashaba abany'eishengyero okulinda ebihandiko kuruga omu ba minisita hamwe n'ebikozirwe okwetebekanisiza embeera egi. The rest must be responded to. So ask all your ministers to be ready to come and present action taken reports. Gasha kwa Jimmy Muhumuzi.